Bek rahmat dostlar. Endi bayram sahnasining turida alqishlab qarshi olaylik. Talantli yoshlar, teatrlar ko'p, ammo lekin satira, miniatyur teatrlar ular endi behisob deb aytib bo'lmay, barmoq bilan gina sanarlik. Shundaylarning birisi yangina uyushgan Kredit yumor turkumi. Hayırlı kişiler istenler misiniz? Hürmetli ettiler, eniler, ebiler, babaylar, tuğanlar, tumaşalar, kudalar, kudaşalar. Bugünkü cumğa kişi tapşırığında sizni kaynar selamlıyız. Здравствуйте, пожалуйста. Ben Rifat'ın sözlerine koşulam. Hem indi bugünkü cumğa kişi alıp barışçıları Ramil Şarapov. Hem Rifat Zaripov. Bugünkü cumğa kişi tapşırığı big eksklusif bula. Bilesin mi sen şunu Ramil? Derses eksklusif inanın Rifat. Ey abi, özün şuşu tapşırığını alıp barasın. Özün nerse söylegenini de bilmeysen. Ha, bir kazak. Bilesin kilse, bugün her jırşı özünün jırlarında, özü turunda jırlayacak. Doktorlar Rifat, bir ne soda koyayım. Doğru gidip anlatılır pожалуйста. Hey, mene nişik anlatayım iken? Mene hazır sen beni ilan etti. Sen? Özün sahne artından qaraptır. Men birini jırlayım, şundan anlarsın. Давай, тырышып карайым. Hürmetli tamaşaçılar, Korşalığız, Tatar estradasının 48 kilolu artisti. Şikirtka stilinde sikirip jırlovcu, benim dostum Rifat Zaripov. Молодец, bolda kirip gitsen de bulayım. Gittik dostlar, tuğan tumaşalar, kudaşalar birge. Özüm bulam Arenburg yegeti, tav alması siz benim kebekni. Özüm jırlayım deyim hamsi kerem, şulara da halkını da güldürem. Tuğan tumaşalar, kudaşalar, mine kurgeç barısı da kullar şabalar. Tuğan tumaşalar, kudaşalar, mine kurgeç barısı da kullar şabalar. Miğa bir kim bir kayşan söz aytalmay, çünkü benim arkamda salavat abay. Televizor, radyoda gelmingene, şuna meni barısı da bile. Tuğan tumaşalar, kudaşalar, meni kurgeç barısı da kullar şabalar. Tuğan tumaşalar, kudaşalar, meni kurgeç barısı da kullar şabalar. Gittik dostlar gelin. Tuğan tumaşalar, kudaşalar, hey. Rahmet. Pek zor rahmet alkışlarınız için. Ramil buldu şık. Şarapov. Ne güzel meğat bu Ramil koya gitti ikensin. Ella korkup buağa kaytıp gitti. No Ramil yok deyip gene jımğa kişi tapşırığını toxtatmayız. Çünkü biz turudan turu efirda hem hazır sizden karşıga şakırasım kile. Köpleriniz bilgen jırşı. Eligi jırşı Tatar estradasında bek tiz barlıkka keldi. Hem bütün halk anı yarattı. Özü aytmışlı, çıkkanıma 8 güne oyunu halk ucu meni yarattı. Güçlü alkışlar bile karşı alamız. Elki mişeri Niyaz Celal'i. Niyaz Celal'i.
Başkayımını iyesiler gelir Sıyırlarını kurgen şağımda Sataşular gına tugille bu Jırşı buldum mallar sattım da Jırvıysalar kile jırvıysalar Jırva bakşa işlev jigelerek Tugileli Tugil jırvav gına Tuleseler elimde Jırvıysalar kile jırvıysalar Jırva bakşa işlev jigelerek Tugileli Tugil jırvav gına Tuleseler elimde Tugileli Tugil jırvav gına Tuleseler elimde Tuleseler elimde Alkışlar Niyaz Celal'e. Niyaz Celal'e. Rahmet Mişerler, o'zimiznikilar. Zo'r rahmat. Ey mişerler degenden cemaat, mişer halkı bir qaysanda yo'qolib qolmaydi endi ol. Mana shulay poyezdda birga boralar ekan, bir amerikanist, bir xaxol ham bir mişer kupida. Baralar birga baralar bir vaqt mişer istalga chiqarib qo'ya qizdirilgan tovuq. Tovuqni chiqarib qo'yadi. Haydagiz yigitlar oshog'iz og'iz etigiz bizning tovuqdan deydi. Shundan endi amerikanist, "Ey brat, shushimi sizda tovuq? Mana bizda u tovuq" deb istalga chiqarib qo'ya bir zo'r straus. Mana tovuqni endi bo'la oldi. Misharning kayfi biroz ketadi, tusha, shundan ketalar bular. Bir vaqt mishar istalga chiqarib qo'ya shushining qadar do'ngiz. Do'ngizni chiqarib qo'yadi. Haydagiz yigitlar, oshog'iz og'iz etigiz bizning do'ngizdan deydi. Shundan endi xaxol, "Ey brat, shushimi sizda do'ngiz? Mana bizda u do'ngiz" deb istalga chiqarib sola bir zo'r qoban. Misharning kayfi tamam tusha, ketalar bular, baralar. Bir vaqt mishar istalga chiqarib qo'ya zo'r qorbiz. Shundan endi tega amerikanist bilan xaxol kulishalar. Mana shu narsa endi tag'in degan bo'lalar. Misharda yo'qolib qolmagan Krижовник deb javob bergan. Hey jamaat. Hamma barchamizga da shulay yo'qolib qolmasqa yozsin. Konsertimizni davom etamiz. Ramil yo'q, o'zimda olib paraga iranib bitdim bo'g'ayindi. Ham hozir sizni qarshiga chaqirasim kela. Mening ustozim, o'qituvchim, professor, Tataristonning xalq, Rossiyaning ot qozongan artisti Salovat Fathiddinov. Alqishlar bilan qarshi olamiz. Salovat Fathiddinov. Qayşaqlarda bu səxdədir, bul bişul ağlar. Sizdə tugil klavalardı, yeşipin oldab. Bir tapxır şaltratu jitə sallar bütula. Klavalar isəd bolğada, yaşarga bula. Yuq da diye kurbegiz yuq Biğasiz parşı gilbegiz diksiz Taşlı kurbegiz didar Bide bişede bar tiksiz bar Yuq da diye kurbegiz yuq Biğasiz parşı gilbegiz diksiz Taşlı kurbegiz didar Bide bişede bar tiksiz bar Diksiz Taşlı kurbegiz didar Bide bişede bar tiksiz bar Bide bişede bar tiksiz bar
Татарстанның халық артисті Салават Фәтхетдинов. Үзе. Зор рәхмәт, Салават абай. Хәзер керәм әле, яма китмей торыгыз. Дөрестән дә зур рәхмәт әйтәсе килә Салават абыйга. Гомумән, укуда гына түгел, һәр вакытта да тормышта да ярдәм итә торган кеше. Инде беләсездер, мин Салават абыйда эшләп тә алдым бераз, алып баручы юморист буларак. Салават абыйдан киткән вакытта да мин инде аның янына кирип, барысын да аңлатып, мин әйтәм, Салават Зәкиевич, менә үземнең концертлар белән чыгасы иде, хәер фатихагызны бирмәссез микән дигәч, Салават абый карап торды да, Рифат, фатихасын бирәмен, хәерен кайткач анаң бирер дигән иде. Менә Салават абыйның хәер фатихалары белән йөрибез җырлап, Аллага шөкер. Инде хөрмәтле дуслар, дәвам итәбез. Бүгенге концертта безнең җырчылар гына түгел, шулай ук юмор осталары да бар. Һәм менә бәлки хәзер чыгачак артистыбыз Рамилнең кая икәнен беләдер. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Буа сатира театры Раил Садриев бездә кунакта. Раил Садриев. Assalamualaikum Kazan. Rahmat Bekzor. Endi Bekzor rahmat. Rifat, Ramil, Bekmat turgana konser bora. Ne için assalamualaikum deyim. Şoy, bir böre kelip kirgandi Donkas firmasına. No indi Donkaslar böreni ko'rgach, shetkagina koşup kışkıralardı. Şundan böre gururgina kelip kirgandi. Assalamu alaykum kardeşler deb aytadi. Tekindan bir starshi Donkas chiqqanda Slava Bogu, ne musulmanin deb aytadi. Rahmat. Endi yangi ayollar bilan sizni barakasında. Endi bir kishi tamak degan kafe ochdim. Ne uchun tamak? Chunki sahnada da tamak bilan ko'tarildim. Biznesda da tamak bilan ko'tarilasida Alloh bersa. Endi tamak degan serial tushirdik. TV kanalidan ko'rgansizdir. Endi serialda her seriya sayin yangi artist jamaga logika bekati o'zi bishercha. Artistlar menga o'xshab beradi. Men ularni serialda tushiraman. Endi tamak serialining расшифровкасida tamak tatar artistlari menga o'xsha keltiradi. Vo! Rahmat. Davom etamiz. Endi konsertimizni mana shunday kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz. Ko'pgina yosh tomoshabinlarning yaratgan ijrochisi, sahnaning zajigolkasi Munir Rahmayev. Rahmat Munir. Dostlar, kullar, kubrak gitme. Hey! Hey, hoppa! Менә мин килдем, сәхнәгә мендем, сыкланып карыйлар хәзер миңа. Сикерә җырлаганы габиде, ошаталар хәзер маймылга. Эх, күрәлем минем сикергәнде, миңа карап бар дөнья сыклана. Ай, инде җүләр килмәсен ди күзләр, диеп мине һәркем узата. Эх, күрәлем минем сикергәнде, миңа карап бар дөнья сыклана. Ай, инде җүләр килмәсен ди күзләр, диеп мине һәркем узата. Опа! Hey! Kullar, kubrak! Kuchli olqishlar. Munir Rahmayev. Bekzor rahmat. Mana Munir o'zini maymoq degandan bir qiziq halisga tushdi. Shulay amerikanis, fransuz, tatar mujiklari shigib ketganlar ekan Afrika bo'ylab safariga. Kiyik janliklar ko'rib qaytargan. Boralar deb jibar basanda birinchi bo'lib mashinani to'xtata amerikanis. Amerikanis endi g'ururgina watch yigitlar deb aytadi. Ko'rasizmi Orisonni? Mana Amerikada mening xotinda Orison kabi shunday botir deb aytadi. Tinna bilan
arıslандай tırnaqlарын шығарып, үстіме ырылдап секіреді деп айтады. Шонан джип қозғалып кете, екінші болып джипні тоқтата француз. Француз енді интеллигент, француз айтады: Oui, je Paris, in François, la pourje, жігітлер деп айтады. Көресізмі жирафны? Міне Францияда менің хотында жирафсыман шондай ұзын, нәфис бойлы, міне шондай тамгалы нәшнешке барады деп айтады. Шонан джип қозғалып кетеді, бір мәліне келіп кіреді джонглиға. Джонглиға келіп кіргеш, тегінде ағаш үстінен қап-қара бір жынны маймыл секіріп түсе татар мұжығының кішағына. Татар мұжығы аптырап: Сания, бәғірім, не ішләп елесің мұнда джонглиға деп айтады. Рахмет. Залда Сания балар жоқ ма? Гафу етігіз болса, мейлі шығарғанай бір түгіл. Әменде жуай күшті алқыршар білен қаршалығыз. Енді сіз ератық білгірген жерші егітіміз, татар эстрадасының мега популяр жершісі Нұрлат Межәрі Фирдус Темаев. Алқышlar, Фирдус Темаев. Кәзәй! Бірәй! Үтәғімір үтсә дә қайғырмаймын. Барай бірім болды қазір шуңа бейіп жырлаймын. Кімір итәбіз, жырлап байып бітәбіз. Жырлап байып бітсәк тәбіз, сәхнәләрден кетмәбіз. Кімір итәбіз, жырлап байып бітәбіз. Жырлап байып бітсәк тәбіз, сәхнәләрден кетмәбіз. Нұрлат яқларынан келіп тез арада танылдым. Иін салдым, дүжіп алдым, жырлай байыдым. Кімір итәбіз, жырлап байып бітәбіз. Жырлап байып бітсәк тәбіз, сәхнәләрден кетмәбіз. Кімір итәбіз, жырлап байып бітәбіз. Жырлап байып бітсәк тәбіз, сәхнәләрден кетмәбіз. Газет, кеттік ме? Kімір итәбіз, жырлап байып бітәбіз. Жырлап байып бітсәк тәбіз, сәхнәләрден кетмәбіз. Kімір итәбіз, жырлап байып бітәбіз. Жырлап байып бітсәк тәбіз, сәхнәләрден кетмәбіз. Ой! Молодцы! Кетмәбіз! Фирдус Темаев. Алқышlar. Фирдус Темаев. Зор рахмет, достар. Несеміз Фирдус абай. Қолыңыз қот екен. Нешерші? Міне, сәхне артында шок қатып қарап тұрдым. Нешік жолай 32 секунд ішінде 62 тапқыр секіріп бол. Сізде шок қатасыз ма? Міне шақсан өзім қам тамашашылар сұрау бойынша тағын бір тапқыр өзігіше, секіріп көрсетсегіше алқыштап тұрғаны Қазан Фирдус Темаев. Опа! Бек зор рахмет. Бек зор рахмет. Зор рахмет. Енді, құрметті тамашашылар, міне шушы көңілді ноталарда біздің бүгінгі құрылған жымға кеше тапшыруы ақырына қынашты. Иқтибарыңыз үшін бек зор рахмет. Сіздің білен болдылар Илдар Ямалиев, Хамризат Рамазанов. зор рахмет. Жымға кеше тапшыруларының келесі шырасыланар қадар. Пока-пока.
Kredit Türk'üm yigitlerine alkışlar. Zor rahmat, zor rahmat, zor rahmat. Sikirip de karılar, isimleri de uşuy, kredit. Bir meseleler sikirgelisin indi, şulay bit. Hani kreditinin alganda rahat, handa tüli başlagaç, toca bir probleması var. Şuna göre isimleri bekmadır. Cemaat, jırının sözlerine ihtibar etkensizler. Jırlap bayı bitsek de gitmemiz sahnelerden değil. İştiniz mi? Bayırsın jırlap kına. Mine şu orunda nek bir kuplet jır iske düşe. Sikirip düştüm bakşağa da bastım bakır akşağa. Unku keyde alıp bulmuş jırlap algan akşağa. Jırlap kına bayıp bulsa eken ol jamağa. Şundan da kadir bit kazanda supermarketler kubeydi. Mine bakıtlıga kiresin. Özünün bakıtsız ekenini anlıyorsun. Peteruşkaga kiresin. İkilige okuğun uşaklar iske düşe. Elden biz artistler için en uçsuz kibitlerinin birisi magnet var. Kiresi kilmini sürüp kürtebeydi. No Moskva artistleri gibi kılanıp bulmayın jamağa. Alar kılanıp da karı. Moskvalardan aların beyeleri de kişice tügül. Alar bir cemaat Moskva artistleri şu kadar kılanıp karı. Hatta hatınların da Reseyde bala taptırmışı. 2 yıl aldan Amerika'ya iltip taştılar. Bala 9 aydan tuğar. Bizden mesken hatınlarını imi 10 kişilik palataga bizendirmişe kirtip salsan itim de tanımayın. Hamduneden başkaların. Meskevler kılanıp da karayla. Ol Filip barımızı da şapkattırdı cemaat. Mene belki şapta ultaki suragat diyen nerseri vapşi eğitirge yaramaytır gani. Enkeyler etkeyler suragat orakısı şekurmegi suragat sözün isi. Ya ola kazıysın normalli evlini kepin. Filip 2 bala taptı bit halide. Tege Filip diye iske düşebeydi ama bir anekdot. Tege bir mujik bit. Ömür boyuna 60 kaşar ir bulup yaşagan. Ömür boyu irrehat görmegen imi. Xudoy Teala'ga yoluna iken, ey Xudoyim Allah'ım, ir bulup yaşap qaradım, bir rehat görmedim. İşmasam hatın kız itip dünyaga yaratkan bolsang, kiyevge çıkkan bulurim, bala tapkan bulurim deyip yolungaç, Xudoy Teala'nın kudreti güçlü jamaat. Çalt tege mujikni hatın kızga aylandirip ta koygan. Hatın kızның işin bir jamaat biz irler imi onun tavukta çuple bitirlik tügliken anlap qara bitirmeybiz. Alar urunda bulup qaraga kerek. Tege mesken mujik hatın kızga aylangaç irten tura, oşarga pişire, irne uyata, işke uzatta, qarşı ola, oşatta, işirte, juvandıra. Eli onun kahır sokan tünü var mıydı? Tege mesken mujik 5 güne gün düzgen hatın kız bulup. Tizlenip jılıyken, ey Xudayım Allah'ım anladım ey hatın kızın halin. Sen harcın irligime kaytardı geç. Xuday Teala nerse degen, pazyak mi tatsı sen avurga kaldın deb aytadi. Moskvalar gibi kılanıp bulmayın. Moskva artistleri bit alar jamaat imi. Şul kadar PR yasarga yaratalar imi. Mine dişleri sızlasa Germaniyaga barıp plomba kuydurup qayttık deyip maqtanalar. Alar jamaat soqır şakka operasyonu barıp Finlandiyada barıp yasatıp qayttık. Nikakoy jüyi de yok, şıramı da bilinmediler. Onun ne kızığı var? Operasyaya soqır şakka operasya yasap, şoşunun şaklı yıdırık siyarık dişige de kalmagaç. Mine. Zata görünüp tura. Şişinesin, suqır yok. Göre turganı var. Ol jamağa Allah bari sırrını bilen kalkin yıkılana. Ebi bilen vallahi. Meskevlerinin alarının optum bir jamaat. Sırası ikev. Meskevler kılanıp da karış. Şuna göre kadir Yaşarın batırın tügül jamaat değil mi? Qaysı bir artistlar jırlap kına bayıp bulmaganına ışanıp biznes bilen şügüllene başladılar. Mene mında salavatlı bir köptiligi aldılar. Ime Zakiş, sen mında, ime şuna göre nerse deyip aytam, onun biznesin bilesin nerse ikenin. Nerse? Bilmeysiz. Jamaat kişiye söylemegiz. Ol kadar yarışlarda katnaşmı, imgengenden soň mene şol yarışlarda berilip, jimirilip bitken maşinaların zapşası itip satıp jata. Tege vakit hatırlısınız mı?
Салават Закич арақы вино коллекционировать етем деп жиды да, оның вақыты келіп жетті, түнгі сағат 10-нан соң жамағат арақы сатарға жарамай, қоя барасың, салаватқа шабасың. Қиммет болса да аласың, тәмсіз болса да саласың. Әлі барымызды да шаққаттырып, запарық ашырға жинып жүрейсің. Жамағат мұсында сірі болмасын, әйтейм әлі білсін, запарық ашырға жинып жүрей, хайуаннар жия. Еті бар, бульдог, емсіз мұндайық. Қабандың қызы бар, ишегі бар, пока. Әр бірсінің исімі бар, артистларыны шул қадар ярата. Етінің исімі Шамқай. Дұн қызының исімі Фән, Вали Ахметов құрметіне. Ишегінің исімін әйтейм бі? Жауид. Зато жамағат, шуңа үш етіп пісі сатып алдым, еме? Салават деп исім қоштым, ұшыраған сайын тейбе ұшыраған. Живущий заразы. Әр кімнің бизнесі бар. Вадим Захаровны білесің жамағат? Аның бизнесін білесің? Нәрсе шлей? Дәріс тәрәзелер қоя, баштан кешті. Вадим қойған тәрәзелер жилді селкеніп тұра, шул Вадимны көрген сайын үйрек жилкеніп тұра. Ақшаң боларыны кәшмін айтам, тәрәз қойып кетері келді жамағат. 3 мәртебе размер істемай тетәрге келді. 3 тапқыр қонақ етіп жібердім, жылы жерге жыланы елі шәбет. Жауй табы размерін дүрісі олмаған мұндай. Та юғалтқамын, жамағат шөрт істем. Келді, мен айтам, срочный заказ, іні кәш тезгіне қойып кет. Срочный заказ, бір айда 15 күн дегенде подтүстібіне кетіріп бұшатылды. Түштім, 8-ші қойттан түшсем, Вадим Захаров құрсағын кереп, көздерін тәгәретіп, қоллары кісесіне тағып, менге қарап тұра. Іні кәш, нек қарап тұрасың, мен айтам, ташырға керек. Жауй табы, көтерге ярамы бет миға, менім грыжыды. Әні кәш, кемдай ол грыжы мен айтам, көтер давай шыққан грыжын қорқуынан кіріп қоша ол мен айтам. Жоқ, көтермедім ала өсізді. Ташыдым, 8-ші қатқа бір өзім тәрәздерді қойдым. Қойдық жамағат, нышава, нормал, бір қарайым заман еме, Вадим Захаровның жүрішлері, сөйлешулері әкіріре башадық. Әні кәш, мен айтам, концертқа барасың бар, Зүлфия апам біле, тезгіне мен айтам, тәрәзелеріні қойынды. Жауй табай. Мында ошығырға ярамай, мында точный математический расчет керек, 100 граммында шетке жіберге ярамайды. Точный мала 100 граммында шетке жібермеген бет бұл. Жара, шорт істейм. Тәрәзелерді қойдық. Қадыр, ол тәрәз ішік қойышылар шул қайдар хитрилашты, шул қайдар жойлашты. Қойда ярық, қойда тишік, шунда кубик сиптірелер. Бір заман Вадим Захаров кубик сиптіра тұрған балунын тұтып, Зүлфия Шакироваға расчет біләңіне алған 50 килограмм ауырлықнығына көтері тұрған орындыққа 120 килограммды гәудәсі білән мініп табасты, тегі орындықның дұртаяға дұртаяққа айырып та кетті, Вадим Захаров барып та түшті, и ятада септіріп. Ол иден кубик білән толды жамағат. Ол істина ансығына пүштәк Зүлфия Шакированың импортный, ең қимметті Вьетнам базарынан алған футболкасы. Ол кубик тұрған сайын қобарайка. Бір заман Зүлфияға бұрынып қарасам, Смиттан Викторды шекілі. Қобарғаннан қобар, ошысы келе башады. Бір заман Вадим Захаров қиын сынып жамағат іштің дәрседе екенін аңлап, тегі балуның қолынан ішқындырмаған, өзі қойған тәрәзеге біргіне адым батлағаны, өзі септірген кубикке аяғы тайып та кетті, өзі қойған тәрәзеден башы білен кіріп та кетті. Итрада тұңқайып, бәрекат мен етем, мойын тиресінде тіңнің пиялаваттықлары бар, Вадим сілкінмәні кәш, татар эстрадасы дұру юғалту кешіріге мұжыт мен айтам, но баш бет менде де бар, Лилин бабайның батинка башы шақла. Тегіне мойын тиресіне кубик септірдім. Бұлайда қып-қызыл мордылы Вадим тағында қызара башады бет. Иш өйтмәсә, қаршы домнан дұстым шалтырата. Қарады жәует ұсыншы, қойан алдын сей қызыл түстегі түгәрі кондиционерді. Точны мала кондиционер бірнеше минуттан соң ішлей башады бет. Только свежий воздух үрмей заразы.
Шол вақыт Зүлфия Шакирова шырпы тұтып шыққан. Сыза көрме шарт дейміз мен айтам қазір. Но жамағат бұлай айтып болмай, Вадим, мы тебя в обиду не дадим. Тизгіне пияласы кисеп тұрған нәмәстәкей білен жамағат дегенің башын кисеп алдық, көбігінен жистарттық. Аллаға шүкір исен сау жырлап қына ерсін. Но тәрәзе жамағат 15 күн бұйына шушлай име пияласыз тұрды, зато свежий воздух. Шул бүлмәгә кірген сайын бәлеке шақта ауылдаттығы құймы ярығына қысылып өлген кежет әкесі искетші. Хамдил Вадим Захаров шулай тұрған шекерлі. Her kimde öz biznesi indi cemaat. No, Haniyelerden biznesin bilesizler indi. Bilmişsiniz mi? Bilmiyor. Kuyan asırıylar. Abdülhay'ın avulunda kuyan asırıylar, firmaları var. Şulay beyt, itin satalar, tirisini zdavayt iteler. Hadir indi Abdülhay'ın ersedi şey boyuna elik yol itedir. Konsertler bulmağında hadir şey boyuna yolcuk javit. Kam bir korme pişen salam urluyuz dey. Әлі бір күн нәрсәді Абдülхайетә Қазаннан қайтып келем бейік тұлғады. Хәния ауылда қалды. Юл шетінде бір қатын басып тұра. Аны отырттым, машинаға отырып қына бәтті тігі қатын. Хәния шалтырата. Абдülхай папути қунақ қуянларға өлеңіне жиып алып қайтады. Хәния еткеш закон. Машина білен орманға бұрылып кірдім. Багажниктан зор адиял жүртем. Шуны ширемге жейіп салсам. Тігі қатын шыққанда 2 балам бар. Ерім бар. Қабатлап тік тұрады. Бұл саны менің 60 баш қуяным бар. Қазір өлен жылқып тұлтырабыз да қойтабыз деп еткенім, қорылы шуның ішіңіне орман қалып кірдің ме деп айтады. Әр кімнің өз бизнесі жамағат. Біздің бизнесі білесіңіз нәрсе екенін? Білмейсіз ме? Кеттігі сені шақ қатам жамағат. Мәғлумат білмейсіз екен. Біздің жамағат біз тауық тұтабыз, көкей сатабыз. Әтеш пока жоқ. Арендовать етеміз. Хамдуна Теміргалиеваның бақшасын сақларға әт орын алған әтеші бар. Үске секер тұрған. Пока шол. Жамағат артистлар арасында ең бай артист ол Фирзер Мұртазин. Аның бизнесі жамағат. Bir de ойламайсыз. Ол қазір ауылда депутат. Ауыл советі депутаты. Оңардан башқа ауылларында бір кімге де міне мұндай нәсілі кежет тәкесі асырарға ярамай. Да. Әлі нәрсе деп айтады, нишер халқы бұлайда yok бар халыққа үйленіп киеуге шығып вақланып бітті. Кежелеріміз, тәкелеріміз өзіміз керек таза әзіме өрдей болсындар деп айтады. Әлі исімді қошқан Фирзе, исімі Фирзе Мұртаза, аңардан туған бәтилер өзі кебек шық таза. Әлі жамағат 10 аялдан yazılırға керек, yazılı бәясы 5000 тәңке транспорт расходы, çünkü Фирзер Мұртазин кәже тәкәсін кияу жігіті шекелі специально ішленген, оборудовать етілген люлькілі мотоциклға отыртып, қоя керек шында алып бара. Да. Фирзер мен етемішек бұл кәже тәкәсін люлькіға отыртыға үйреттін дегенім. Жәуит бір күні күн азапландым, екінші күнді ертең сағат 3-те шықсам, кәже тәкәсі өземеніп отырған, іш өйтмәсі каскысында киген дейді. Allah'a şükür cemaat. Her kimnin öz biznesi. Min nersegen aytasım kela. Şunanda emmederken mene şuşlay kirlep pişip, jırlap, süylep tapkan akşağa jetmey. Şuna göre de tapkan mallarınız bereketli bulsun, rahatın kuruge yazsın. Hayda, saç ayıkırı. Ömür öte yaşı halık aşıkmı jaylap kına. Minde yaşım avırttırmı tilimni şarlap kına. Mükerreme Medine Münevvere. Problemalarda şurta söylemin bir kimge de. Mükerreme Medine Münevvere. İşimdeki sirlerimni söylemin bir kimge de. Sizge yine söyleyeyim. Firzer Murtazin təkəsi gül üzünə oxşağan. Şit gecələr yanına yürüb pat şipniğə boşağan. Mükerreme Medine Münevvere. İşimdəki sirlərimni söyləmin bir kimgə də. Mükerreme Medine Münevvere. Sağınıb xatlar yazdım oxumay bir görləmə. Bu kız
иясы ашқан Хамдуна Тимирғали. Ошамаған кішілердің мордасын жиміргәли. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Ішіңдегі сірлеріңні сөйлеме біреуге де. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Проблемаларда шурта сөйлемейін бір кімге де. Сізге гына сөйлем достар, рахмет. Ғабділхай білән Хәния қуян фермасы ашқан. Үзлері концерт ташақта қуяннар шығып қошқан. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Ішімдегі сірлерімді сөйлемейін бір кімге де. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Сағынып хатлар яздым, оқымайды кәрләмі. Жырлау, бию, уйнау, күлу, уйлайсыздар шәп бизнес. Сізге генә шулайдыр шул. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Ішімдегі сірлерімді сөйлемейін бір кімге де. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Проблемаларда шурта сөйлемейін бір кімге де. Мүкәрәмә Мәдинә Мүнәвәрә. Шол ішімдегі сірлерімді сөйлемейін бір кімге де. Татарстанның халық артисті Шәуит Шакиров. Бик зор рәхмәт, дуслар, бик зор рәхмәт. Қабат сәхнәбез түрендә сез яраткан, сез яратып каршы алган һәм инде чыннан да көчле алкышларга күмгән талантлы яшьләребез Алсу Фаракшина һәм Данир Сабиров. Зор рахмәт достар. Инде пародиялар бүген күп булды. Ну мин дә ничектер тамашачының күңеленә бит инде менә һәрбер тамашачы мине барыбер җырчы дип түгел, пародист дип саный бит инде. Күбегез. Шуңа күрә әлемнә Җавит абыйның да тыңлап тордык чыгышын, ул инде урыс артистларына да кагылды. Күз алдына китерик достар, фантазиябызны кушыйк. Ничекләр күренер микән, әгәр дә безнең артистлар урыс эстрадасы Мәскәү артистлары белән дуэт җырласалар һәм бүген концертны алып барса, Татарстанның халык артисты, минем яраткан типаж Рәшит абый Сабиров һәм инде танылган бүген көндә алып баручы инде Алтын Барс татар җыры Алтын Барс премиясын алып бара торган кызыбыз инде Гөлназ Сафарова. Сезнең алкышлар белән башлыйбыз. Ой, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Әлбәттә, бүгенге концерт программасын алып барабыз. Татар эстрадасының популяр алып баручысы Рәшит Сабиров. Татарстанның халык артисты әлбәттә Рәшит Сабиров һәм мин. Гөлназ. Татар эстрадасының иң шәп алып баручыларның берсе Гөлназ Сафарова. Исәнлек, саулыкта. Әлбәттә, эстрада сүзегендә күптән безнең көн күрешкә кирип китте. Ондагы йолдызлар ниләр белән шөгыльләнүе, аларның хоббилары нинди, кем кайсы белән йөри, һәм әлбәттә инде кем белән дуэт башкарганлыгында берәрсе килә. Шулаймы Рәшит абый? Шәрелтәмәле тавышың нервыма тия. Менә шулай туры сүзле булганыгыз өчен әлбәттә инде сезне бик тә яратабыз. Менә сез ничек дип уйлыйсыз, әгәр безгә Мәскәүдән Татьяна Буланова дигән җырчы килсә, инде безнең Татар эстрадасының кайсы ираҗышысы белән дуэт башкара алыр иде микән? Токтап тор әле бераз кызым, мин дә әзрәк сөйлим абыем бит. Әлбәттә. Токтап тордың, вообще сөйләмә. Хөрмәт дуслар, миңа калса ул Татьяна Булан кызына. Булан кызы түгел, Татьяна Буланова. Шәрелтәмәле. Миңа калса ул Татьяна синеңчә булсын Булановага туры килер безнең. Безнең әлбәттә инде Татар эстрадасының иң шәп җырчылары, ул да булса Татар моңлы сандугача, әлбәттә инде Нефкат Нигъматуллин дуслар. Һәм Татьяна Буланова каршы алабыз дуслар. Нефкат Нигъматуллин. Әйттем бит инде.
Урмада суған утым бақшада. Эх, Навкатик не лежит и бокшада, лучше ты приедь мне yanıma. Келәлмин танышка оғлалысы бақшада. Эш мыннан нишләргә білмейм. Не грусти, Навкатик, үзің келем, һәм бақшыңны удып берем. Ясный мой свет, ты напиши мне, Уфада ятма келелем анда. Ясный мой свет, келәлмим сиңа. Хатын снайпер, тұта прицелда. Хатын снайпер, тұта прицелда. Келәлмим сиңа, танышка. Кіші мене штабы кіші ғұмыр бойында бәхет ізлеп. Өйгізді бәхет ізлеп табының жеңіл ұсулары да бар бетелі. Дұрыс әйтәсің Гүлназ. Менә мәсәлән иң җиңел Менә мәселен инде, әгәр соғыт саба бірән инде шундай жиһазлар төшіп отырса, инде бәхеткә дип җыештырып куялар бит. авызыңны җыештырып куялы. Hürmet dostlar, менә бәхет дигәннән дөрес менә авызымнан тартып алды. Иң җиңел ысулларның берсе әлбәттә шынаяк ватылса. Бер көнне әле Җавид Зөлфия Шакировларда Ой, безгә бик тә кызык әлбәттә. Бик тә кызык. Кызык икәнне әйтмә, яме. Менә бер көнне Җавид Шакировларда кунакта булдым. Зөлфия кай шулай шынаягын ваткач, бәхеткә диде дә матур итеп җыеп куйды. Соңрак инде Җавид әфәнде ватканы үз шынаягын, анда инде Зөлфия Шакирова күзен акайтып, "Җавидем, күкәем, күзеңә күкәй чыккан мәллә" дип әйтте. Ой, менә монысы инде бердә ярамаган. Менә шушы кызыклардан соң әлбәттә инде, менә шу душтан соң безнең Зөлфия Шакирова Олег Газманов белән дуэт җырларга булган ди. Каршы- Сәхнә дәстүренә әлбәттә инде кабатланма Зөлфия Шакирова һәм Олег Газманов. Олег Газманов, зур рәхмәт. Син бирәсеңме миңа бүген сүз юкмы? Эй, давай, друзья, опа! Выше ручки, больше жизни! Казать вместе! А я уеду в город с видом на прибой, где пески поют фальцетом под ногой. И в зеленую волну сразу Зулечку возьму, и уедем без Джавида мы в Москву. А будем, Зулька, мы с тобою отдыхать, будем вместе без Джавида зажигать. А Джавид, как всегда, с башматкищем навсегда, пусть разгадывает там свои слова. А я Зулечку люблю, я без Зульки не могу. Вдоль по линии прибоя за собой уведу. А я Зулечку люблю, я уведу. Ашык мәлі Алик достым баш ватма, Җавидімне калдырмыйм мин никогда. Мин бит аны яратам, бер кайчан кагылмам. Ну, конечно, иногда ачуланам. Я ведь Җавид не люблю, без него я не смогу. Вдоль по линии прибой, без Җавида не пойду. Вдоль по линии прибой, без Җавида Зуль, а не вот так пойду. вот Җавид. Смотри, оп. Вот так не может Җавид. Смотри, как красиво. Это мы только... А ну-ка давай ты. Оп. Вау. Это же Марийский вроде. Смотри, какой красивый холодец. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии прибою за собой уведу. Вдоль по линии прибою за собой уведу. А я девушек, я их вместе. А вдоль по линии прибою за собой уведу. Вдоль по линии прибою за собой уведу. Матросские. Олег, татаршаланы күрсәтәле. По-татарски? Да. Да, пожалуйста. Менә штабы безнең Салават сәхнәдән Тудор устрасында гомумән 26 ел җырлау дәврендә кемнәр белән генә дуэт җырлап карамадым. Менә сез ничек дип уйлыйсыз ул безгә
Мәскеуден келген қой сұхбатанға жүрші біліп, біздің Салауат абай дуэт жырлай алар еді мекен. Меңа қалса Гүлназ, ол Салауат турында көп сөйләділер. Әлбетте, енді Көп бізге бүйікті сөйлейшек. қылсақ. Көп сөйләшәкләр. Ә меңа қалса біздің Енді сәхнә бестіріне хәзір. Меңа қалса біздің Салауатны орысның машқысы ғына тыя аладыр. Сіз хыр вақыттағыша дұрыс. Решт әфенді, хәзір сәхнә бестіріне. Әлбетте, енді орыс эстрадасынан Маша Распутина Һәм Салауат Пәтқи Уфалла. Қаршалығыз, достар. Вперед. Меня трясет, Маша. Меня трясет уголь. Иди своей дорогой. Это твоя зона. Своя заходи. Иди своей. Меня трясет, даже трясет. Поставь любой кострелок. Ужас. Полюбила Салавата я, Фатхутдинова. Не могу я без тебя, поцелуй меня. Подождите, Маржушенька, aşık meli irken Balalarım bılayda küp, mina bulğanı jitken Ой, я не слышу тебя. Sangrau mu elle, Между нами беда, как холода, как зимние холода Я не слышу тебя Неужели понимать мы не сможем друг друга? Ломали, пожалуйста. Маша, я хочу сказать, si total мужиков не понимала, не понимаешь и не поймешь. У нас своя зона, у тебя своя зона. Бархайт Москвуга, перелка салям. Пока. Алсу Фаракшина. Данир Сабиров. Данир Сабиров, Алсу Фарракшина. Айда тағын бір башы еп келген бұл екен, артистлар Алсу Фарракшина. Данир Сабиров. Hürmetli dostlar, hürmetli tomoshachilar, gitmagin sahnadan yoshlar. Shundan bugungi yumor kechasi sizning bilan rohatlanib, mana shu sahnadan sizning yuzlaringizga yilmoyu bo'lak etganmiz ekan. Demak, bizdan da baxtli kishi yo'q. Yangi yil, yangi baxtlar, shodliklar getirsin. Kelajakda da uchrashuvlar nasib eylesin. Shundan dostlar, tag'in bir taqir bugungi kechada qatnashgan artistlar bilan yaqindanroq tanishtirib ketam. Endi tanishtirasi da yo'q, siz ularni bilasiz, taniysiz. Tataristonning xalq artisti Shamsi Zakir. Kredit yumor Türkmen yigitleri, aferin. Estradada xotin qizlar arasında birden bir. O ben o'zining talanti bilan. Hem endi bir ko'p artistlarni bir sahnada tuyarga yordam etuvchi, hem endi shundan da talantli qizlarimizning birisi Alsu Farrokshina, Paradiska. Estradamızdan talantlı, ümitli yigitleri, estradamızdan bugünküsü jamoat kelajagi Danir Sabirov. Hem şolay yok. Bugünkü tamaşаны alıp bardı, küldürdük. Bizning Rifat qaytib ketdi endi Qo'qmaraga. Rifatni yetishmadi. No, alayda Boshqirdistonning ot qazangan Tataristonning xalq artisti, Tatar estradasining buruni Javid Shakirov.
Bek zor rahmat dostlar, isen sağ bulunuz. Bayram bilen sizde barışağınızı da yangi yıllar bilen. Selamat bulunuz, zırlap, gülüp, yumur kıysa bir kaşanda sizden gitmesin. Rahmat.